Bia Kamal took on ke another reporting ke breaking report in Banaling. Ken kono niamana ka jan report me an wale a shanka wal jokka pay ngwan runkin dang ro jandang re bakel banamanda le ro bana nyok menen kon. A report Banaling took on report shop karo to very important de randa ro palpin ka lengde. A report niam bana right no ke jen ki duarin shal ke gak dong payam chabuk nyok ban rach ke another report la te ke kum la roda dialle re wiki juba kwer kir mayardit la ja gorgano de je woch ke gorgeno de jenak an ban rach ke kwide ko te gani de chara leka re report to gorgeno de ken kir de kana woch re kwara no bana more information bana ke link jen report men anda mandu ni chan kwas nyam le anu ruas ni gwasema ken yam guje video me ki report me ki lara me guje je ka YouTube channel ka kan channel kan je support please you channel guje support ku subscribe kam guje ka Facebook page ka kan page me kan je follow la Nuer online TV channel Facebook page gor no jin and of Nuer online TV guje follow ko be more update ka ku male ku kore ta nda ne na on yam guje bi ka choma la jigu gwasema ne channel je to kama ni amgwasemene ban kulo we ka jen ta chala jeno gor jeno de kin yadi de jo ki de jo watch gwaseme ka update channel la de ni access PDF ci gunship den ci bok tor chale gang dong payam wajen boka ka 9:55 PM man cha kulat gwaseme men gwa ko bokan civilian especially children women elderly again kon bokan ke chakula da gwanu ne wa mishiga boka ke jare nyala mo ren nyala ngai kon helicopter ke gunship of course shiga bok de lo good news ni odi na teleram ni mo mishikan na judge wa teleram mi cha mo ka bot ka teleram mi shiliu tin ka ta da na chi kormo chi ke chi boka je ne de kontila civilian wa ka self terami mo mishirek chijak name emogwa report gwa kodi ai kone kum kin yadit ko dan misha ga ke kum spele ayo limel hawiya la den chiang hawiya target go tin content civilian tegatin akan go ta content la target long ko la gor no be bering mudit be je lat ka kaneda to bloy na be kuleja ka kujemo ka je lera shala ta wa shi ga bog do no shina shi ka ken namani mutwok alona boken ka wa ka report an chalat so na me amin la roda me de yen yal tika metin liyo je che anga jeno korean ke kume kirum kum SPL ayo wala SSPD ko na SPL ayo wa kurm di che kormatot man den bi anga jena ngwas menen are wi ka ko go wa te ke dini ti shop ko ku dan wan ti jien dini to wa kan dor morle ke greater people administrative area wa ci ke jien liyo je chobone de kurngwan ti tandi ni ci ke dot rere ake ka base den ke report an chano mukule la men kule la regione men gor ke linke dio jeno don't disagreement ka ke kan ite kondila de ni SSPDF ko kan morale sha kan no ne kan ke report mi sha la wa kan chicken border chicken across kan ite kondila de ni especially morale tin chano so bukurwan kan dio jeno jaka keno de kan ko attack de kan okien kwakien de kan ko attack na ke de kan ko nang ka de kan guard de kan ko nang jen do bdan gi ke je ngum de 400 so de retreat okay de ren bar re ka ko bo no ko ngai kon dia mi chora lat no ko ran diam cha de na SPDF ka kan dia de cha ga joj cha ga joj ku ma SPL ai ka kore la pan che joje no chika jien sina ko wona ne Nuer dia tudin te shunga ko kan dini je ti la dini morle tini no tandien chika dini tandien just ke civilian but o jalgan kamach ko ten ke aim let kan aim they want to raise cattle, they want to loot property, and then they want to abduct children. That is the aim. Tell them to kujime. So kujimo chana kule jugono na gweje. We do not show you Nuer ko shagat kun kano kun chaka banang. So na me cha jangwane tin konti na koro ko de yiden der to show na me da lamandana de we kaya ka kwi kan murlen ti jente
shala do shop kudang wan kichi jere wi ka kobo akobo shika de ni SSPD up to 10 karodiana take different force ticketing taken morle ticketing ticketing te jang ticketing ka kene di shwal ka tiji ko to especially net ka ji Uganda tin ko ken these people are kwa kana ka yo mi shi kon wi ko la ka kwa ka yo jela la diena mi sha ko ko yo bika we ko rajan ta dan latke shi mi sha lingo no te ya na kor GSP la yo cha jigo no tiken ka di Uganda one come down le ro de ko zen dunga ko bo ngode ko mdit up to now one ka mentor na me te ga mi sha lat ka kwijuba do te mi la ro de la ku mi kir mi yari la je de yat ka ma jentama ka report na cha na me developing story beyond the alt committee kana mani a fresh political controversy tam chala bin wo take ne it la ku plot la kana dialet do de kid yadi de doing ke de watch but take ram kel mi shukul raja longten ka jari for na me lado la kir la kom la ya de kan ka bom ala ku ro ba kom ba kan ka bom ke ba mach te kere ting de la lat kam lat ke ku ane tin kona dong chi kwai kana gor ka do mi je maniam ba goro jin kwar mo ba jin nak ken ba jin nak manage kwaro dial then ba position ba kan ka ta dan nak je bala military operation kajen bala military confrontation alo courageous charge jikizele ba cholo ku na mo michi bom jira madana shi ku shelat lo chine dia liga tagra chiteka mechi teka day and then dong ba ja approve ne den kon to be monday but take a warning cha kulo to gwasmeni take a quer kelmi opposition leader ba jen chala Dr. Sunday de John the George publicly na million Canadian chira jeno ne gone yo ba transparency budget ka ba dil clarify and wote mu le roda ite ganetin kon tingo ga jeno de kan ku de kan lat ka juba de komandan de kim yadit tin de jenanga kan no che kula do ne kan netin kon tin cha lat ke sha no dong akane konde ku de jalat the chutken check mentioned I need a toggle can queer but queer shall come ke kongai konde ale chang mon kir mi yadi jentem amon entem right now der baje lunka sosda ko tera mi sha plan ken me do quera gwasame ne de kon sha mention tin dong jaguje no dong de kan stage they can coup they can elect raman yam shalat agency of defense force who are the enemy jolly general paul nang majuk ram sha mention kaj kanite kon gor jeno they can kuma they can kan ka bom ka kir yadi ram redian man shalat bo to gwadamo wa gen government spokesperson may ensure that atin wagati ne da ti ne da shagwan among others tun wan duno awa kan let kana kafin a changach atin wuga tin kan general paul nang majuk chala do kan ka part of this coup plot te go de ka kim yadi de kana wuch but ka tok kaman chala gwasame watele right mi chiben ka kuma mi chara list but duno a debate milat kentem right now an ideal contin la South Sudan la citizen ne dum wan take no na me da la kat no take ku cha plan gen bon mo la bon pai contribute ken pai konaling ne dum wan la citizen ka South Sudan take ko do horcha ta ka social media kelu ane to mala kan maybe this might be a political misinformation ke a jom don benigen ka do mi shajen mi ma sha talk chinetin kontilan ni ke guyech tila do le kana guje goa tila do ne
mite kane to kwa plan kwa jela den de ka ku de kan la re wiki juba ka kiir mayardit no ba position ba yakan kan me a very dangerous work je ka long ya South Sudan che benang nia ngai kono South Sudan yen che ta experience mi di de long re cordiality de lat cordial kan mi shet ke me da ne shi to ke 2013 mi che to de South Sudan da re je ko re pate mi cha ko lat gwasme guru jon uba 2013 baje da kan ne ti lat ke ku 2013 tele ku mishalar dakar manchar tele ku misha stage 2013 kiir mayardit logo de dakar manchar da ro de chung ala kur shrimeda ne sha announce and over ro de chung ke 2015 la kur South Sudan namane che kiir mayardit je check up te jella te shipa lada je kudi wi jeno reng ma charmu we compete la to ko do bete ka campaign mo che bu gwa kaje en fear mo point ya karwa dwal ke kiir mayardit so we ko be reng ma char be goro be ken ne te ko la dinne ka jen taye dane to kor kaje me jen be rag ma char ye no so kor yo to then from there to kor che South Sudan chetak that one was not a coup chiku ten me kiir benang no gorka ba guje international community no dakar ma char jaram dana tungu man to ko batiden ding ma char wona na rod ko gor jeno de jenak joje long changa bo international community tel kum sha plan do no ramadan dola nga kiir mayardit jene dane to go korka so right now mi similar situation mi kana mo mi to na namdalla kam jane karodian but da dagre wika South Sudan ko kan ne da pai kon shoot kenin tama ka jang reti chang buga ku bukan ladbo buga kiir mayardit bukan do nyar ke bukan George let ken jaga jang ken ko ramida ne cha gujeno de le la ko ajen bol mele cha ko la reti jeno mulin korwa ni kan tama no pen ga jo de la brar de la bejal che tel gwa weten ci kon Michael makoy ci kon ling me chalat me jo na no ya I demand apology eko shawara ga shaje lat ka social media angum e chela do ngum kan warga kon ban kaga mo nya lat ka social media ka jamo kan shu ko office da ken de do de lat ka pin cha ka de la rar kan men je ka long mi guje kwer mi mo la do ngum kan kon ban kan le lo jago baling ne dialo ne lo gur no de de ka lat ka pin secretly ne me chur kan men dictator rami jena chaling ne de ko ken der ko gwade so jana kwale joga ne dun ko until I lawyer la different lawyer nyin bol mel by president bol mel te jena ya you know you don't need an apology letter from us but we demand apology letter from you ko jin interfere logo freedom of expression ko de ngwan de la rar yana ngwane kalat ke kapi so na mo jaju na me a right and me can human being. And again, ka constitution, they bongone cha goro ne within 24 hours. Barama mo ba dwere che dur ba din lat George. Dene yo ay ngaji no ngak dwere me che lat commandante chalu nge de wona me kana men ba yo moy karun ka ki ka paska. Mi ram no mi cha yen la to. Deno ba ji yen bete ka pa dial bana ko bene yo after awla do ngungu dwere che dur me dan jene antem ba nan ka ko. Den ko la no de garme de lu so riek mo jaten so right now right kon ko kujin ku kana me so gane to mon te tina te share le ka te tin ka bit rudian dial ano de ko lara ke jeng elder council ken jeng elder council ke part of the problem re we ka South Sudan ken de kon shi chagori no te mal me deben wal gu ken o South Sudan weja kwal kujin no mi o rudian dial te ke juba ko jen gwadan ku kan fam ni ken ku de tin ke fam ni ken te karar kwala kuch with that might be the reason why can go to cocaine to delete it so ne ya gwa inka jen ku plot me a general pol na majok kana te yukate will stop so mi chikene me kon dia te kanget cha plan mo cha jare ka plan mo wache chung ka kiir mayardit karwade their plan jene man ya makane gur ka jeno ba dag ma char ba jenak ka ba mat kene kiir ke
kene kan kwadang rawti chinang wankake yen part plan down ticket while pelken dangerous people pelken katin terejemo this is the plan jan ko ngai kan on were no karen machar but kiir miyadi chetere chadong ka ramte ge joy mede jenen na time so gurga no be kere kiir miyadi be kana mat kel ke dar machar gurga no gade be jen kel gram nan tigere nga e kiir miyadi imagine that e kan chine reng machar chine gor ken kiir kel chine ke gor while ngai ken kiir no take more than 20 years we come right now maybe dong is approaching 21 year to but we come ka muchin no there door muchin no right jang kwam chi right na ken door chinati ke 21 years kiir but ke 21 years we come we mean that take 42 years akwam tedi akwam mo de take for 2 years ka cha ger jeno kwal nok doctor ma char gwas meno reng ma char gol jeno de mal darabe reng ma char a part of the solution not a part of the problem jera medane to go de queen kwade je to chalok jelat kurundial jen ma kwal nang na so right now ko di ba mal ba jeri alke ko kwide endak ma char doctor ma char ramkel very important kede dia lat korodienti which in over tegamal ki which in over weniam e doctor ma char mo agwini kwikir mi yadi de mo kirete meno kirtelen benom changake kirinyanga diala destruction over which bajadak tele plan odien melede so ko kwigo bi sal dan bakulu weniam e kir karo ada de jen ko kir jam dan tikije dona chablaro kan dangra o chike je wal ngai ram dan tikariek kashi agorno adien lade Ramadan la rik South Sudan ke liunga e kir betika for 2 years kwada be la rulweka committee door kwar right now mche ben rei weje jelate weka is approaching 21 year kwar katele menen ke mato at least this South Sudan is de kan kwar no lo dien de kan kwat eng ma char ba chetero ba kwar be de cause ngai diality additional probability right now kodi na ba ku kwar balat ya ku kwar bala dem ram kwar no lo de be issue ne be yu kwany yen ta danan len warjin marwach ka ler ko ken ka wasen be bana chongon wasen ni jiram jidit ka ti ka char na bi drop wasemo ani ban yi ka na report bye bye